Oburwaire bw'amaisho nibweyongyera kurabanisamu abantu obu burukwata abaana, eminyeeto hamwe n'abantu abaija nibakura. Omushaho w'amaisho Dr. Dan ow'omuhangi okuruga omu Ruraro Missionary Hospital naashoborra kuzimwe aha ndwara zirikwija ahabwa bukuru, butandu ninga ezindi ndwara z'omubiri. Nk'efumbi abingi nibazagwa nayo hakugira ngu hariho ebintu ebyija omu mubiri bukakireeba nk'ekitokozi omu magara. Then hariho abo tukushanga ngu bo amisho gaabo nigarimu nk'orushenyi na munonga biija bakukura. Omuntu okwija naakura na n'ebicweka by'omubiri bitandika okushanga ngu obutafari emirimo ebi aine kuba nikora na munonga nk'ebi ebishembe kuba nibikora emiziga. Amisho ejumagirira ensi yoona, eine abato eine n'abakuru. Twakwa ntungo byambi gavumenti ekwatira abantu barahaga abokuba kurukwata ririma kwetorora. Ogu naayongera ashoborra ngu oburwaire obu nibukira kureetwa okucendeera ninga okweyongyera kwa pressure y'omurisho. Pressure eba nyingi omu riisho kandi eriisho rikozwe riineho akabubi akinkweta nk'igufa nk'ery'eriisho konka aha muheru gwako hariho omusi okugenda gukatwara omu bwonko. So aho omusi gukuruga kutwara omu bwonko oshanga ngu niho amaani gaaza agayongyera omuri eriisho. Hati kiita emiseejo ekutambuza ekishani okutwara omu bwonko kandi kiita ekwiha omu rubaju. Hati oshanga ngu omuntu ahabwa pressure egi hati okuhweza kwe kwija nikugira ki nikurugaho kandi obwire obwingi natakukimanya. Nkashemezibwa nagaruka omundu gwakaruga banshemeza mbwenu hati nerinde eriisho nindeeba rikwasirwe nerinde eriisho rikwasirwe konka eky'embabazi kutama embabazi turengyenda nitunga improvement. Nobwo endwara z'amaisho enyingi zirikwereta okurya gye hamwe n'okuhikirira omushaho bukiri kare nikibaasa kucendeeza okukwatwa endwara egi. Haine oku okwekwija hariho iyo takayekingira nka pressure y'amaisho yo neija tokwetaaga kugyekingira. Okugyekingira kwayo kunkubaasa kugamba n'okugira ngu omuntu weena oine emyaka 40 ogaruka ahaiguru w'omu mwaka tungegemu orunaku rumwe atiine hakushasha aije omu igwariro tukyebere omu riisho rye kandi shuba tupime na pressure ey'amaisho. Rutaro nkarugamu 79 mu Rutaro nkarugamu 79 kuruga obwe namara emyaka 5 amiiso gaho nisomera konka nisomera ebihango nk'ebi. Okurugirira aha bahangu endwara z'amaisho nyingi nizibaasa kuragurwa kandi zikire waaba otungira obujanjabi bukiri kare. Endwara enyingi z'amaisho nizikira kandi abantu abamwe bari okwe bahumire konka bo tibakumanya ngu okufuma kwabo nikurugwaho kandi babaasa okugarukibwa okuhweza. Omuntu nomwiha omu mwirima omuteeka omu mushana nkako akahuni tukashemeza tukihamuteekamu akandi akarahuri omuntu agaruka ahweza. Okuba aine pressure ogwo nitumushemeza ninga tumuha omubazi ekitutakubaasa kukora n'okukwata ekintu kyayafeerirwe kikweta nk'okuhweza okugarura konka ako kuba yasigaza akokuhweza nitukagumya kugira ngu atakabeera kimwe empumi. Kandi hariho abo abokwija bo bizire kikyererezi kuba kwija kikyererezi tikikubaisa ngu twabagira ngu muza kuguma mutyo then nitubarekeraho nitushobora tubahereza obuhereza bwa vision rehabilitation. Okurugirira abahangu oburwaire bw'amaisho bukanyira omu bantu konka abantu abaingi nibarinda babanza batunga obusaasi batyo babona kwirukangira omu marwariro ekintu ekirikureetera okutambirwa obumwe kwaguma. Gashakwa Samuel Ahumuza.